Turabashuhuje inshuti mukurikirana ibiganiro byacu aho muri hose mu bice bitandukanye, dukomeje kubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha kugira ngo bikomeze bibane namwe mu byo mukomeje kugenda mukora byose. Rero nkuko dukomeje kubagezaho amakuru mashya kandi amakuru yizewe, amakuru utapfa gusanga handi cyane, twibanze kubiba byagiye bigarukaho ariko mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ubu rero ibintu birakomeye ndetse bikomeje kurushaho kuba bibi cyane uko bwije nuko bukeye. Intambara iri mu gihugu cya Kongo ikomeje kugenda ihindura isura. Ubu noneho amakuru atugezeho ni amakuru akomeye cyane ndetse amakuru y'ibikomeje kubera ku rugamba, aho inyeshyamba z'umutwe wa M23 zatangaje ikintu gikomeye cyane nyuma yo kwigarurira umujyi wa Kichanga ndetse n'ibice bikomeye cyane byo muri teritwari ya Masisi birimo Kibarizo ndetse n'ibindi bice bikomeye cyane. Ubu noneho uyu mutwe wa M23 biravuga yuko uri kurasana bikomeye cyane mu gace ka Rubaya, nako kamaze kugira mu maboko y'abarwanyi b'umutwe wa M23 zikomeje gutangaza yuko noneho ndetse zigiye gufata n'umujyi wa Sake kuri ubu arizo zihanze amaso. Aka gace ka Rubaya kabayemo imirwano ikomeye cyane, imirwano ikaze guhera mu gitondo cy'uyu munsi. Ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo zikaba zikomeje kunaga ibibombe ndetse n'ibisasu biremereye cyane muri aka gace ka Rubaya. Aka gace rero bivuga yuko gakungahaye ku mabuye y'agaciro, kugeza kuri ubu kakaba kamaze kugera mu maboko y'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikimara kumenya ko aka gace ka Rubaya zamaze kugafata izi nyeshyamba, habaye inama ikomeye cyane, inama y'igitaraganya, inama y'umutekano yayobowe na Perezida Kisekedi ku bijyanye no gushaka kwigarura ibi bice byose byo muri teritwari ya Rutshuru. Perezida Kisekedi akomeje gutangaza yuko uko byagenda kose ibi bice byose uyu mutwe wa M23 uzabiryozwa nyuma yo kubyigarurira. Ni mu gihe kandi inama ikomeje guhuza abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ikomeje gusaba Perezida Kisekedi kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 mu rwego rw'ibiganiro byo korohereza izi nyeshyamba ndetse n'abaturage ku buryo haboneka amahoro n'umutekano. Gusa perezida w'umutwe wa M23 uyu ni Bernard Bisimwa yakomeje gutangaza yuko igihe cyose izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zizakomeza kugabwa ibitero na leta ya Kongo igakomeza kwanga inzira y'ibiganiro cyangwa se inzira ya diplomasi, izi nyeshyamba zizarushaho kwigarura ibice byinshi kandi ko zifite intego yo gufata Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ubu noneho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyatangaje yuko kigiye gukomeza kumena ubisasu ndetse n'ibibombe biremereye cyane mu bice bigenzurwa n'aba barwanyi b'umutwe wa M23 bigamije kubambura ibice byose bamaze kwigarurira. Nako kandi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze iminsi kiri gutegura umugambi ukomeye cyane wo kurwana ndetse no kugaba ibitero kabuhariwe ku mutwe wa M23 byo kuwambura umujyi wa Kichanga ndetse n'ibindi bice byose uyu mutwe wa M23 maze iminsi uri kubyinamo intsinzi. Ingabo z'abasirikare ba leta ya Kongo bafatanyije n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro irimo FDL ndetse n'abamayimayi kuri ubu bakomeje kutava kwizima kuko bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku bice byose uyu mutwe wa M23 maze kwigarurira. Gusa nanone ku rundi ruhande izi nyeshyamba zitangaza yuko zizakomeza kurinda abasivili cyane cyane mu bice bamaze kwigarurira nyuma yo kugarura umujyi wa Kichanga, uduce turimo Kirorirwe, Kabati. Kugeza kuri ubu bice byose bikaba bikomeje kugenda bigenzurwa n'aba barwanyi. Gusa leta ya Kongo yo ikomeje umugambi ukomeye cyane wo kugaba ibitero ndetse no kugura intwaro zikomeye, dore ko imaze kugura intwaro nyinshi cyane mu bihugu bikomeye birimo Uburusiya ndetse n'Ubushinwa n'igihugu cya Turkiya. Kugeza kuri ubu ibihugu byose bikaba bikomeje gutanga intwaro mu gihugu cya Kongo. Nanone kandi izi nyeshyamba zikomeje kuvuga yuko intwaro zose leta ya Kongo ikomeje kugura ziri kuzigabana, cyane cyane ko n'abayoboye urugamba bakomeje gukekaho kugambanira igihugu ndetse no guha icyuho izi nyeshyamba. Ni kenshi bamwe mu basirikare ba FARDC, bamwe b'abakoloneli bagiye bacika urugamba ndetse n'abasirikare batoya bakiyunga n'umutwe wa M23. Aba rero akaba aribo bakomeje gutanga amakuru yose y'urugamba ndetse n'uburyo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibyo ziri gupanga. Maneko nyinshi cyane zikomeje kwifashishwa n'izi nyeshyamba, nazo bivuga yuko zikomeje gutanga umusaruro kuko ubice byose bari bugabemo ibitero ndetse n'uburyo urugamba ruraba ruhagaze byose bimenyeshwa aba barwanyi b'umutwe wa M23, bigatuma
rero bakomeje kubona intsinzi ikomeye cyane. Ibi biraba mu gihe Perezida Tshisekedi akomeje kwifashisha intwaro zikomeye ndetse no gusaba inkunga y'igisirikare ibihugu bigize umuryango wa Afurika yo hagati, dore ko ibyo umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba byo byamaze kumutera umugongo ndetse akavuga yuko ibi bitari bikwiriye. Perezida Tshisekedi nyuma yo gutanga ibibazo ndetse no kugeza ku kibazo cye abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse no kugishakira umuti mu buryo burambye, Perezida Tshisekedi akomeje kutemera ndetse no gufata no kwemera imyanzuro ivuye mu nama zose, cyane cyane ko kuri ubu yamaze kwiyemeza ko azakomeza guhangana n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 mu gihe ingabo z'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba zari ziteguye kumutabara. Perezida Tshisekedi yavuze yuko ubu ngubu ingabo zose zigize uyu muryango nta na rimwe zizigera zigaba ibitero ku mutwe wa M23, gusa nk'uko byemejwe n'umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni, uyu ni General Muhoozi utajya arifana, yavuze yuko ingabo z'igihugu cya Uganda uyu munsi zizinjira mu gihugu cya Congo kujya guharanira amahoro n'umutekano ndetse no guhagarika imitwe yitwaje intwaro harimo n'umutwe wa M23, ko kubera ubushuti cyangwa se ubumwe General Makenga afitanye n'igihugu cy'Ubugande. Uyu muhungu rero wa Yoweri Kaguta Museveni akaba n'umujyanama we mu byihariye mu bya gisirikare yatangaje yuko ingabo z'igihugu cy'Ubugande umunsi zagiye mu gihugu cya Congo zitazigera zigaba ibitero ku mutwe wa M23, ahubwo zizabarinda ibindi bice bisigaye kugira ngo bitinjirwamo n'izindi nyeshyamba. Amasezerano ari hagati y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ateganya yuko uyu mutwe wa M23 ari ugomba kwibandwaho cyane kurenza izindi nyeshyamba. Nyamara bivuga yuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gikomeje gufatanya n'iyi mitwe yitwaje intwaro yindi irimo FDL ndetse n'abamayimayi, bityo ko n'aya masezerano yavugaga yuko igihe cyose ingabo z'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba zajya mu gihugu cya Congo zitazigera zigaba ibitero zonyine zitari kumwe n'ingabo z'igisirikare cya leta ya Congo. Ababikurikiranira hafi rero ndetse bavuga yuko ibi birimo gukingira ikiroba imitwe yitwaje intwaro ndetse inakomeje gufashwa n'ingabo za leta, cyane cyane imitwe y'abamayimayi ndetse na FDLR yakunze kurangwa n'ibikorwa bibi cyane byo guhungabanya umutekano w'abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Aba badwanyi b'umutwe wa FDLR bakaba bagizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda 1994 bagahungira ku butaka bw'iki gihugu cya Congo. Kugeza kuri ubu biravuga yuko Perezida Tshisekedi akomeje kubashyira ku ibere, dore ko iminsi bari kumwe na general umwe mu ngabo za FARDC akomeje gupanga uko urugamba rugomba kuba ruhagaze. Ubu biravuga yuko izi nyeshyamba z'umutwe wa FDL ndetse n'abamayimayi n'abazungu aba bose aribo bakomeje gufatanya n'ingabo za leta kugaba ibitero ku mutwe wa M23 ngo babambure ibice byose bamaze kwigarurira, birimo n'umujyi wa Bunagana umaze igihe kirenga umwaka ugenzurwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Bakaba bakomeje gutangaza yuko uretse kwigarura uyu mujyi wa Bunagana ndetse n'ibindi bice byo muri teritwari ya Rucuru, dore ko ari naho ibirindiro bikuru by'izi nyeshyamba biherereye ndetse n'ibiro bya General Sultani Makenga bikaba biherereye muri Rucuru. Aba barwanyi bakomeje gusabwa guhagarika imirwano ndetse no kuva mu bice byose bamaze kwigarura, ariko bakomeza kugaragaza ko batishimiye uburyo iyi myanzuro yose ikomeje kugenda ibafatirwa. Gusa izi nyeshyamba zivuga yuko zikeneye ko abaturage bagira umutekano ndetse n'ituze mu gihugu cyabo, cyane ko impunzi ibihumbi n'ibihumbi byamaze gukurwa mu byabo n'iyi ntambara ikomeje guhuza impande zombi. Reka tubashimire mwe nshuti mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu ndetse mukomeje kubana natwe, tubasaba gukora subscribe mugakanda like, bikaba byiza iyo musangije inkuru yacu n'abandi kugira ngo bakomeze babane natwe mu makuru mashya ndetse n'ibiganiro dukomeje kugenda tubagezaho uko bwije n'uko bukeye.